Inkuru y'incamugongo ku nkozi z'ibibi ziri ku butaka bwa Ukraine. Abakomando ba General Ragozini bafashe mpiri abasirikare ba NATO barwaniraga mu mujyi wa Lviv. General Ragozini yakoze amahano ubwo yicaga urubozo aba bacanshuro ababaza ibibazo bikomeye nyuma yo gufatirwa ku kibuga cy'imirwano aho bashinjwaga ibyaha byo kwica abaturage muri uyu mujyi wa Lviv. Bakaba baje kuraswa nabi na General Ragozini warumaze kubafatira ku kibuga cy'imirwano. General Ragozini yarafite umujinya ukomeye nyuma yuko umusirikare wa NATO yiraye mu baturage akabamisha mu rufaya rw'amasasu ndetse akabarasamo grenade banze gutanga amakuru yerekeranye n'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin kiri kurwanira muri uyu mujyi wa Lviv. Akaba yaje kwihorera bikomeye dore ko yakoze igitero gikomeye agafata mpira abasirikare ba NATO bose akabica n'aba barashe mu mutwe. Ibi byongeye guca intege abacanshuro ba NATO bari kurwana ku kibuga cy'imirwano ku ruhande rwa Kiev. Nyuma yo kubona ibyabaye kuri bagenzi babo bagatangira kugira ubwoba bukomeye ndetse bamwe bakaba batangiye kugaragaza ko bashaka guhita bikura ku kibuga cy'imirwano bagasubira iyo baturutse. Ku rundi ruhande igisirikare cya Ukraine cyagerageje gukora igitero gikomeye muri Krasnoyarsk gihagarikwa n'abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin ku mugezi wa Zerebets, umugezi uriho ibirindiro bikomeye by'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin gifite bitwaro rutura. Kikaba cyahagaritse iki gitero cyari gikozwe n'abakomando ba Ukraine bayobowe n'abacanshuro b'uburengerazuba mu mirwano ikomeye amaze amasaha agera kuri 2. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba gitangaza ko cyarashe abakomando ba Ukraine bagera muri 80 kigasandaza ibimodoka by'intambara bigera muri 15. Iki gitero cyahagaritswe n'igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin cyagikozwe n'abasirikare ba Ukraine cyerekezaga mu mujyi wa Lysychansk uherereye mu gace ka Luhansk. Igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka gikoresheje ibitwaro biremereye birasa ibisasu bigera muri 36 bya MB-20 bikaba byamishije kuri bateo z'abasirikare ba Ukraine bari bagabye igitero muri Lysychansk. Abagera muri 80 bose bakahasiga ubuzima ndetse n'ibimodoka by'intambara bigasandarirwa kuri uyu mugezi wa Zerebets. Nyakwa Perezida Vladimir Putin mu nama ikomeye yagiranye n'abayobozi bashinzwe akanama k'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya yavuze ko Kiev yakoze ikosa rikomeye ryo kurasa ku kiraro cya Crimea bagasenya n'ibikorwa remezo by'abaturage. Asaba abakomando be bari ku kibuga cy'imirwano gukora ibitero bikomeye ku bubiko bw'intwaro z'igisirikare cya Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya gikoresheje bitwaro birasa mu ntera ndende kiratangaza ko kimaze gusandaza ububiko bw'intwaro bugera muri 28 mu minsi 3 gusa mu bitero bikomeye biri gukorwa n'abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin mu rwego rwo guca intege igisirikare cya Ukraine, dore ko ububiko bw'intwaro bukomeje gusandazwa ku bwinshi. Ukraine ikomeje kubura umubare munini w'abakomando dore ko muri Donetsk honyine igisirikare cya Ukraine kiri kuhabura abasirikare bagera kuri 50 buri munsi. Donetsk iri kugenzurwa bikomeye n'abakomando ndetse bari gufatanya na Wagner mu muravu ukomeye bakaba bakomeje gukingira ibitero byose biri gukorwa n'abasirikare ba Ukraine mu bitero biri kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage batuye muri Donetsk. Gusa abasirikare ba Ukraine bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima ku bwinshi, abagera muri 50 buri munsi bakaba bari kuhasiga ubuzima ndetse n'ibitwaro byose bari kuba bikoreye bigasandarizwa muri aka gace. Igihugu cy'Ubudage cyamaze gutangaza ko kigiye kohereza ubwirinzi bwa misile muri Ukraine, ubwirinzi bugezweho kandi bufite ubushobozi bwo gusandaza misile zose zaba zirashwe ku mujyi wa Kiev. Nyuma yuko igisirikare cy'Uburusiya gikoze ibitero bikomeye ku mujyi wa Kiev, igihugu cy'Ubudage cyese cyohereza ubwirinzi bwa misile bukomeye. Ubudage bukaba bwamaze gutangaza ko bwiteguye kuba bwakohereza izindi rutura zifite ubushobozi bwo hejuru kuruta izamaze koherezwa ku butaka bwa Ukraine. Ubudage bukaba bwavuze ko ububwirinzi bwa misile bushobora gusandaza misile za Iskander z'igisirikare cy'Uburusiya ziri gukoreshwa ku kibuga cy'imirwano, misile rutura zikomeje gusenya bikomeye systeme z'ubwirinzi bwose ziri gukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Ibihugu by'uburengerazuba bikomeje gushyira ingufu mu kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine birengagije itangazo rikomeye kwa Perezida Vladimir Putin aherutse kwandikira umuryango wa NATO wo guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi bakomeza kurunda ibitwaro byabo muri Kiev. Ibi bikaba ari ukwirengagiza nkana umuburo wa nyakwa Perezida Vladimir Putin ni mu gihe abayobozi batandukanye mu bice bitandukanye by'isi bavuga ko ibihugu by'uburengerazuba biri gushyira imbaraga mu makimbirane y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya mu rwego rwo gukomeza guhangana na nyakwa Perezida Vladimir Putin bakoresheje abaturage ba Ukraine. Byongeye gukomera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya ubwo nyakwa Perezida Vladimir Putin yatangazaga ko agiye gukora ku mbarutso y'ibisasu kirimbuzi aherutse kuzamura mu kirere. Ni nyuma yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje ubushotoranyi bwacyo
kikarunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Ibitwaro bikomeje gufasha igisirikare cya Ukraine kurasa ku bice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ibinya kwa Perezida Vladimir Putin akaba yaragiye abibuza ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu rwego rwo gushaka guheza igisirikare cy'Uburusiya mu ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarakomeje gusunikira ibindi bihugu by'Uburayi gukomeza kohereza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage benshi b'Abarusiya ndetse n'ibikorwa remezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gukoza agati mu ntozi ubwo zoherezaga abandi basirikare barenga mu bihumbi 37 byiyongera ku bandi 47 zohereje mu minsi ishize. Aba bose bakaba bamaze kugera mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu gace ka Baltike kari hafi y'igihugu cy'Uburusiya. Ibi byose bikaba byatumye nyakwa Perezida Vladimir Putin afata icyemezo cyo gukora ku mbarutso y'ibisasu kirimbuzi byikoreye imitwe y'ubumara. Isi yose yongeye gukangarana nyuma y'icyemezo cya nyakwa Perezida Vladimir Putin cyo guhana inkozi z'ibibi z'uburengerazuba zikomeje gutegura ibikorwa bishobora gushyira isi mu kaga gakomeye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri wa Canada, Chancelier y'Ubudage ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron batangaje ko biteguye guhangana n'ibitero by'igisirikare cy'Uburusiya mu gihe igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin cyaba kigiye gusenya imijyi ikomeye y'ibi bihugu. Ni nyuma y'uko ibitangazamakuru bikomeye ku isi byari bimaze kwandika kuri iri jambo nyakwa Perezida Vladimir Putin yaramaze gutangaza nyuma ya gasopo yahaye ibihugu by'uburengerazuba yo guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi, ariko ibi bihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigakomeza kwenyegeza amakimbirane ari hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine n'ibindi bikorwa byo kugenda basatira imipaka y'Uburusiya, nkaho ibi bihugu by'uburengerazuba biherutse kurunda ibitwaro kirimbuzi mu kigo cya gisirikare gikomeye kibarizwa muri Polonye. Ikigo cya Nato gikomeye mu Burayi kikaba cyaramaze kurundwamo ibitwaro byaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byaratenya kwa Perezida Vladimir Putin kongera gutekereza kabiri ku mugambi w'uburengerazuba wo kurimbura igihugu cy'Uburusiya, agahita ashyira ibisasu kirimbuzi mu kirere akabyerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Ibitangazamakuru bikomeye by'Uburayi byanditse ko muri Repubulika ya Czech ubutasi bwatangaje ko igihugu cy'Uburusiya gifite umugambi wo gusenya ibihugu by'uburengerazuba, ndetse Uburusiya bukaba bwaramaze gushinga ibisasu byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington ndetse no mu yindi mijyi ikomeye igize Uburayi. Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cy'Ubwongereza ari kimwe mu bihugu bimubangamiye byo mu Burayi. Yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya nikiramuka cyatatse ibihugu by'uburengerazuba, umujyi wa Londres ari wo mujyi ukomeye mu Burayi uzabanza kuraswaho n'ibisasu by'igisirikare cy'Uburusiya. Nyakwa Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igihe umujyi wa Londres waba umaze gufatwa n'abakomando be, intambara y'Uburusiya n'Uburayi yaba imaze kurangira, haba hasigaye gusenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo Perezida Xi Jinping yaramaze kugirirwa icyizere n'abaturage b'Ubushinwa bamusabye guca agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza agasuzuguro gakomeye ku gihugu cy'Ubushinwa nyuma yo kwitwaza ikirwa cya Taiwan bakavogera ubutaka bw'Ubushinwa ndetse bakaharunda ibitwaro biremereye. Ibi byose leta ya Beijing ikaba yarakomeje kuburira Washington, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavunira ibiti mu matwi. Abaturage b'Ubushinwa bakaba basaze bagasizora bagasaba Xi Jinping gukora ibishoboka byose akabanza guca agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'Ubushinwa. Mu magambo akomeye Xi Jinping yatangarije Abashinwa bose ko igihugu cy'Ubushinwa cyakoze ibishoboka byose ngo cyubake ubukungu ndetse n'igisirikare gikomeye mu isi, aho yatangaje ko igisirikare cy'Ubushinwa cyiteguye kurinda imipaka y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ubusugire bw'Ubushinwa. Atangaza ko nta muntu uzongera kuvogera ubusugire bw'Ubushinwa mu gihe azaba ari perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Avuga ko ibyo abaturage b'Ubushinwa bamusaba agomba kubishyira mu ngiro. Abahanga muri politike mpuzamahanga bakaba bagaragaza ko Xi Jinping yavuze ko agiye guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akisubiza ubutaka bwa Taiwan, agace Ubushinwa bwemeza ko ari intara yabwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ko iki kirwa cya Taiwan ari igihugu cyigenga. Ibi Xi Jinping akaba yamaze kubishyira akadomo ko ubu butaka bugomba kugarurwa mu rugo.